Hashwa ba ka sarkar jala Meghalaya bat Assam kin sedang biang ye kecil keren penbeit put ke baar hakalai pau terik unailar ahaja arpuar kinongelam bah khmat ke Ribhoy Youth Federation kinalej ban hiar ke shinong maulas nai hakaraj nongtung block 2 kani ke jing thmu ga long ban yatai sanishwa halor ke jing angnut ba kani ke jing penbeit put kanumdan jing bakla kumbala ja ka wat ka paningkong khamtam bandawaru babaro ke shinong khasi ki bedan hakathai block 2 ki devan shakin thup hakajala Meghalaya Hagani ke jelang pat ba kablai tai sani bah halor ke jing thmu ban stang pat ke jing penbeit put hapadeng ki arjala lawan bani shimbenta do ba bipul thank you president ka RBYF sengkme lambat kibe kinong lam ke seng drinkar ke jedan lang ba blikson sotun president ke senjuk kirang ba karaj nongtung block 2 uba Aloysius Bina secretary bat kibe Yagri ke jelang la pelong kerpang ban yatheria tai ban tip tikana halor ke jinglong trai ke jaka ki puta baru pur usam ba karaj nongtung kadai ban yo ke jing penbeit ke badai hok ban syakin thup apo ke jala Meghalaya Ninang don syu sagum pasau teli gisnong kabana kalyang kani kesenjuk kirang ba snong jong ka border kin sali kindu biang ya CM baran borom jungi bat kin sa ai ru ya kata ka jingtho ka bakini sau teli gisnong kilasan palat ya ki sau spa san spa teli tluming kiban IT sya kate sya CM penpau ba kini kisnong ru sau teli gisnong ru ki bon hi ki nong snong ki bede ki khasi ki jungi de tangkawai kabangi kwa ban bagani kala patai kubor kalong ba ka jingkran ha ka jingi kendu jungpi usia meron borom bat u ki rang ba asnong jungi na ka blok tu ha ka kendai teri kumai Agos u arhajar arhuar hapo conference room hapo main secretariat pila pensngo bangin sngap dekat sur babun balang ai ba kan long kumta Henry ngisgo hanglo pat piong bangin buram ru ia kata ka jingtho ka jingyetar kata kaipot jong muslim arja khadwei Henry lalai kran ye kani tata kemut ba kalalong kai ka bangiru ngin hab banti benia namang nila keli bat kini girang ba snong muslim arja khadwei ha ka por ba ulang dehi Dr. Mugul Sangma kumbu menteri rang ba jong ka jela jungi ulang khot ya ki nongsong snong bat kirang ba snong baki noelam jong ka sunjuk kirang ba snong jong kani ka block 2 ban peni ya kata ka slide kabala penkrek nakal yang ka sarkar Meghalaya kaba peni ba baro kisnong kasi kilawan lupa hapo ka sarkar Meghalaya Henry ka balungo pa habang ngitip bat menta kiong blara ka dehi kata ka kaipot jung stem arhaja khadwei habang ngikran ya katu ka ni kiong ba ngin hab ban penya swa ini kaipot na markat ka jingtip ka bangiyo kalong ba kidan stang kumba sauteli kisnong kiban sawan pat haka jaka kajungi kita kisnong kilong kibamal lagi wantang kita kisau tuli kisnong lan kimuan hadu kita ki khatpra lan ne kita kisau aku arti kisnong jadi halo kani keman lada ka sarkar ka kanyat kat kum kecing lenti bakilayat hakani ka phase 1 ka basngap ya kisur jong kibun balang tena kalyang ka RBF ru kan ai ka cing banjur hani lala jaba kinyat no ha kata kaipot jong ajar khadwei ngim ban se ban ong sa usar lemba kala patai kubor sya ka sarkar MD ba ka di ban khot ru ya u menteri rang ba barim dan kalian sumi tu kuat ni ang do ba suwa ba kin le ya kani kam ko ba kam tam kani ka por tip suwa yang ni ka sejuk ro ba Islam nang berkira senang barok bintik barni nang bandai itu kan nak bertajuk seperti ini ke nak cepat bah hindai banwan ban penlong dia ketika cini ya ban hurip dia put usah menmi aku apa nak usai kam dia banlong menmi jadi banlong intersni kita usai kita shit ban tak sama mangi kini kisah senang barok bintik dah kebiasaan lang